Ka sengsan perthei jong ka People's Democratic Front ni PDF menta ka sngi ka arko tarik unai lar kalathung ya UMLA ka sora uba Gavin Mylliem kumu President Thymmai jong ka parti shosho la Jied ru ya uba bantei doling do umintri katnar ka rep karyang bat uba emlang litan kum ki working president na ka benta ka samai rekam jong usnam arjar arpu ar halu arjar arpsan habakran hadin ka jing Jied ekinong kit kam Thymmai u President ka PDF uba Gavin Mylliem ulai tho baka parti ha ka ni ka jingelang kalai kren ni kimat bat kisen jam kibai dei banshim kum si benta ban penklan ya ka parti ban penkre ya ki election arjar arpulai ini jalang henne la yo I bai la yo wan semeta lang barok committee kengila ken tujuh yakti bahoi baros katanya shedan di committee dan di batrekam dan di batrekam rengi satu banang ni syakmat ya sira dan kam di nu jimpen Thymmai dan ni ka bisak swing Jong ki district committee berkunjung yaki zone committee nak kalian jongi ke parti limba ke jetre lang nyele dan kam pan aktivin al parti nang ni syakmat nang ban khwan ya berkam trekam khamtam syakti rasul. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.